Isomo ryo mu ibaruwa Mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanyefezi. Bavandimwe, ngira ngo mwamenye ingabire Imana yampaye ku buntu, ari mwe bigirira, kugira ngo isohoze umugambi wayo ikampishurira ibanga ryayo. Iryo banga Imana ntiyigeze iribwira abantu bo hambere, nk'uko ubu imaze kurihishurira intumwa zayo ntagatifu n'abahanuzi bayo ku bwa Roho Mutagatifu. None dore n'Abanyamahanga nabo bemerewe gusangira umurage umwe natwe, bakaba ingingo z'umubiri umwe hamwe natwe, kandi bakabona uruhare ku isezerano rimwe hamwe natwe muri Kristo Yezu, babikesha inkuru nziza. Iryo ni ijambo ry'Imana.